Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilman ve fahmen ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün inşallah 4-cü sabağımızı ulantabız. Ötkönkü sabakta sülasi fiildin ekiye bölüngöndügün, sülasi anan rubai dep. Sülasi yetiştir, Arap dilindeki yetiştir ekiye bölünüp, je 3 tamgadan baştalgan yetiştir, je bolboso 4 tamgalgan bolgon yetiştir. Oşol sülasi yetiştir dagı mujarrattагы, sülasi mujarrattагы Агада кошулган тамгалар мазид болот. Рубаиге кошулгандагы мазид болот деп айтканлык. Мужаррат анан мазид деп. Мужаррат мааниси эмне эле? Мужаррат болсо ашыкча тамгалары жок. Тамгалар болчу, этиш болчу. Биз Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштап, "Ya'lam anna abwab at-tasrifi" ne dedik elek? "Ya'lam anna abwab at-tasrifi 35 baban degan elek. Qancha dedik elek? 35 baban. 35 bab. Baş aytkanda 35 forma desek dagı bolot bolчу. 35-tin 6-сы emneler üçün? Sülasi mujarrat üçün bolчу. Mujarrat degen söz oşol etiş bardык tamgalar asli tamga jol bolso ашыкча tamgalardan boş bolgon etişler. Ашыкча tamga gelbegen etişler деп айтылган. Эми sülasi dep manisi emne? Sülasi degen manisi. Arap tilinde salasa de iki jol aytıp oturbastan sülasi dep bolgon. Jolsa arba dep aytıp oturbastan rubai dep bolgon. Төрттүк etişler misal barız bilgen zelzele siyaktуу. Zelzele. Faale bularga gelebiz төрттүk. 4 tamgadan turgan etişlerdi. Emne üçün birinci 3-tükten başladı. Antkeni bular aybay köp kelet Arap tilinde. Төрткө салыштырмалуу köp kelet. Андан кээ бир иллаттары бар, анын баарын токтолбойбуз. Жаңы болгон үчүн кете беребиз иншалла. Матынды окупсаңыз. Ya'lam أن أبواب التصريف 35 بابا. 6 منها للثلاثي mujarrad. Uşul жерге келип токтогонбуз. 35 баптын 6-сы эмне үчүн экен? Sülasi mujarrat üçün eкен. Sülasi mujarrat. Üçtük, baş aytkanda üçtük etişler üçün. Üçtük etişler üçün dep düşünüp жазып койсоңуздар болот. Ошентип да түшүнүп турсаңыздар болот. 6-сы üçtük etişler. Ошо 35-тин бардыгын бөлүп чыгабыз иншалла. Al-babul awwal. Турабы? Fa'ala yaf'ulu. Birinci bab. Fa'ala yaf'ulu boldu. Birinci bab. Mavzunuhu mavzun деген түшүнүп калдык эми. Ага тартылган нерсе эмне болду? Mavzunuhu nasara yansuru болду. Nasara yansuru. Кантип түшүнөбүз mavzunu деген? Вазн бул болсо эмне деп айтылат экен? Демек бул. Бул вазн, бул mavzunu болуп эсептелет. Кантип түшүнөбүз mavzun? Mavzun түшүнүп калдыкпы же? Ар бир тамгага 3-түк болсо, тамгасы да 3-түк болуш керек. Фанын харакасы фатха болсо, мунуку дагы фатха. Айындын харакасы фатха болсо, мунуку дагы mavzunu. Fatha kasra bolсочу, kasra, domma bolсочу, domma. Demek formula kандай bolсо, ошо формулага түшкеш керек. Анын аламаты кайсы эле? Биринчи баптын аламаты. Wa alamatuhu деген сөз карагылы. Не деген сөз келди? Wa alamatuhu деген сөз келди. Wa alamatuhu деген сөз келди. Эмненин аламаты? Aha, kim aytат? Birinci baptın alamatı. Birinci baptın alamatı. Alamattan maksat emne ele? Belgisi. Alama деген Arap dilinde belgi жазып алалы, belgi деп. Жана alama деген aslında belgisi. Birinci bab eken деген kantip bilebиз? Ne deybiz? Fathu dommin deybiz. Boldu. Unutpаңыз, жана айтылган ырды унутпаңыздар. Fathu dommin. Birinci baptın alamatı emне экен? Belgisi. Fathu dommin deybiz. Fathu dommin ne түшүнөбүз? Айындын fe'l mudorisi dagı
Fe'l madisidagy, fe'l madisinde fatha, dommindeçi, fe'l mudorisinde. Ayn ne otken? Domma bolot. Düşünüp atasızlarby? Jamaat. Yaxşı, alhamdulillah. Qarayzem. Ve alamatuhu dede. Alamatuhu, alamatı en yekuna aynu fi'lihi meftuhan fil madi. Neken? Fathaken. Madide ayın barabarı. Fil madi degen söz Arap tilinde ötkön çakta aytadi. Fil madi, fi'lul madi. Ötkön çakta, ötkön çak bolsa neken? Fathalı bolat eken. Ve madmuman fil mudari'. Mudari' degem nele? Mudari', uçurçak, jegelerçak. Uçurçakta dommalı eken. Görüňüzlermi? Dommalı eken. Ir türünde aytsak, fathu dommin. Jengil beken ir türü jatda bolsa, fathu dommin, fathu kasrin, fathatan, anan kasru fathin, dommu dommin, kasratan. Jatda bolsaňızlar, söz türde emkege çeyin kaytalap jattap kelingizler. Oşo irdi jatda bolsa ana bilesizler. Dommu dommin degem neni bildiret? Ekoten domma, ekoten madis mudoris ötkön çak uçur çagıdagı ayın emne eken? Ayın harakası. Domma degen söz bolot. Biz dalan uşu menen ketebиз. Bular misallar bazınдар. Biz bolu şu formula menen keteriz. Emne sözü kollanabız? Ayın degen sözü kollanabız. Ayından barabar deyip, osa ayından harakası emde? 3-nji bapta fathu, fathatan bolsa, ayını dağı, madisinde dağı fatha, mudorisinde dağı fatha degen söz bolot. Ve alamatuhu degen söz neken? Alamatı. Her bir nesenin belgisi var. Turav. Mers'in belgisi emde? Mers ekendigin belgisi. Emblemalar bu. Bu da kayсы maşina kıskası her birinin belgisi bolgondoy. İslam Üniversitesi'nin belgisi emde embleması. Şunday bu. Oşol siyaktı birinci baptın belgisi emde eken? Neken? Fathu dommin dep aytayбыз. Neken? Fathu dommin. Fathu dommin. Fathu dommin manisi emne eken? Kim aytıp berет? O, madide fatha, mudoride domma. Kaysınысы, kaysıl haraka? Ayın. Ayındın harakası unutmayız. Ayındın hareketi fathu dommin bolat eken. Ve binauhu litta'diyeti galiben. Binauhu degende uşunday formulada gelgende. Bina ne dedi gelek? Tüzülüsü, Tüzülüsü. Nen tüzülüsü? Bir sözdün, bir söz, tamgalar. Burada ayın, fe, binanımda alıp düşündürüp bereyim. Moyakta ayın degen tamga var, lam degen tamga var, anan fe degen tamga var. Turabı? Tamgalarda biz koştuk. Koştuqondan keyin bularga haraka berdik. Turabı? Fatha bергenden keyin emne tüzüldü bul sözdөрдөн? Bir söz kuraldı da. Tamgalardan bir söz kuraldı. Oşo sözdөрдүн özü tertibi menen tam harakalары dagы özünün fatha же, kasra же emege jaraşa, moyakta kelgende. Kuruluusun emne деп коет экен? Bina дейт экен. Түшүнүп болду, bina деген сөздү. Буларды жакшы түшүнүп алгыла ушул сабакта, жакшы кайталап алгыла. Экинчи сабакта бул bina дегенди кайра отурбайбыз. Алама дегенди кайра отурбайбыз, Bina. Wa binauhu litta'diyeti galiben deyt. Litta'diyeti galiben. Ötmö etiş üçün deyt. Birinci bab galiben degende köpünçö dep oturunguzlar, жазып алыңыздар. Köpünçö. Köpünçö birinci babtın formulası. Birinci babtın binası kurulga ушундай söz gelgende bul etiş emneni köp колдонулат экен. Кайсы эмеге etişke колдонулат экен köp? Ötmö etişke колдонулат экен. Misалы Nasara yansuru jardam berdi. Jardam berүүsü kayka ketdi? Başka biri ketdi. Litta'diye degen ötmö etiş üçün dep жазып koyuңuzlar. Ötmö etiş üçün. Ötmö etiş üçün. Misalı qarаңыздар. K-t monu qarayız. Yak K-t-b. Yak tu bu bolsa qaysı babga geldi? Birinci bab. Demek bu qaysı emesinde binası emnege kurulgan? Uşul
emese binaga kelgende binanın ma'nisi түшүндүрүп бердим, э? Ушул формулада келгенде көбүнчө ушул этиштерди эмнеге карасак болот экен? Өтмө этиш деп көрсөк болот экен. Көбүнчө бул көбүнчө. Кээде лазим да болуп келет. Кээде лазим болуп келет. Вакад якуну лазиман. Кээде деген сөз. Карасаңыздар. Кот деген сөз. Кот деген сөз. Фейл мудариге келсе эмнени билдирет? Такрилди билдирет, э? Фейл мадиге келсечи? Tahqiq. Qad aflahal mu'minun. Qad qamatis salah. Qad yakunu degende kede lazim bolot. Lazim деген söz ötme emes etiş. Жазып алыңыздар, ötme emes etiş. Fiil lazim degende ötme emes etiş деп турабыз. İçinde негизинде көп маанилер бар. Көп токтобойбуз. Жалпылай ушуну түшүнүп тура беребиз, буюрса. Ана акырдан барып кирип кетебиз. Wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakun laziman. Kede degенде сөз мааниси эмнени билдирет бул жерде? Бул өтмө этиштерге караганда беркилердин кеде дегенде кедир сейрек эле келип калбайт деген сөз эмес. Булар деле көп келет. Бирок мутааддиге өтмө этишке караганда эмне болот? Азыраак деген да, ниспа. Буга салыштырмалуу азыраак дегенди билдирет. Вакад якуну лазиман. Кеде лазим болот, өтмө эмес этиш болуп келет экен. Bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban. Bina'ны түшүндүңүзбү? Bir sözdün tamgalardan, bir söz tamgalardan harakalары менен kurulgandan kийинки сүрөтүн эмне дейт? Bina, kurulup атат. Misalul mutaaddiga alып келдими? Вакад якун лазиман дедик. Галибан не деп маани бердик? Галибан. Жазып алыңарбы? Көбүнчө. Вакад якунучу кээде болот деген сөз. Кээде болот, кээде лазим болуп келет. Misalul mutaaddi mutaaddi etiş misalı nahu nasara Zaydun Amran. Ayağa жазабыз? Ayağa жаза берели. O жерге жаза берели. Nasara Zaydun kimge? Amrga. Zayd'ın kıyımlı hareketi kimge ketip atат? Mo Zayd'ın kıyımlı hareketi buyaka ketip atат, Zayd'ın kıyımlı hareketi mo jardam деген каяка кетип атат? Amrga ketip atат. Demek Zayd'ın kıyımlı hareketi özünde kaldыбы же кеттиби? Ketти, ötüp ketти. Özüne kalbastan ötüp ketти. Misalul mutaaddi nahvu dedi. Mutaaddinin misal nahvu деген бул деле misal деген билдирет. Nahvu деген эмне билдирет экен? Misal дегенди билдирет. Nahvu emnege iki жолу misal geldi? Yok. Misal mutaaddi dedi, kayra nahvu dep geldi. O misal lazim geldi, kayra nahvu dep geldi. Bunlarga көп кирип эле коелу. Nahvu nasara Zaydun Amran dedi. Zayd kimge жардам берди? Amrga жардам берди. Кыймыл аракети өзүндө калбастан өттү. Демек, бул этиш эмне дейт экенбиз? Mutaaddi etиш деп айтабыз, Arap tilinde el-fi'lul mutaaddi деп коет. El-fi'lul mutaaddi. Qancha qo'ysak bo'ladi? El-fi'lul mutaaddi bo'ldi. El-fi'lul mutaaddi. Mutaaddi etişi. Misalul lazim. Lazim bo'lsa nima? O'tma emas etish. Kharaja dedi. Mana uşunu ele salalı. Mo yaf'al yaf'ul ochot. Qarangizlar. Kharaja fe'l mudorisi qanday bo'ladi? Yakhruju. Alamat emne bo'ladi? Fathu dammin. Kharaja degan chiqdi degan so'z. Kharaja Zaydun. Zayd chiqdi. Qiyimli harakat o'zinde ele qolib bo'ldi. Zayd chiquvsi jönde ketdi bo'ldi. Zaydning qiyimli harakat birög o'tgan jo'q. Tushunlikdimi? Keyde bo'ladi bular. Biroq bu so'zlar ko'p keladi. Biroq emnege salıştırmalı az geletken? Mutaaddiga etishga salıştırmalı bular az geledi. Emi azırkı aytkan sözleri kayra düşündürüp beretken. Ne deydi? Mutaaddi degen ne dese? Jana aytpadım ele. Ötme etiş, ötmemesi etiş dep. Oşon ele azır jana buga çen aytılgan nerselerdi ele azır matın men okup berip atam, Buga murun ötkönкү sabakta çiğ bergenlem. Vel mutaaddi degen huwa ma yetajawazu fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bihi.
Yetejawazу деген өтүп кетет деген сөз. Не кылып кетет? Өтүп кетет, өтөт. Fi'lul fa'ili. Fi'lul fa'ili. Fi'lin негизи истилахи мааниси, лугави мааниси. Бакта шейх бүт барын эскерген. Анын барын кирбейм азыр, баш айланып калбасын. Huwa ma yetajawazu fi'lul fa'ili ila al-maf'ul bihi. Esingizde var, birinci sabakta ulamalar sarf okuudan aldın emneni okuşkan, nahvun okuşkan, Nahvudan biraz düşünük alıp algandan keyin anан sarfka kirген. Кейбир ulamlar ne deşti? Sarfты birinci okuş gerek. Antkeni sarf Arap dilinin bir sözünü izleydi. Anан niçin sarftan, nahvudan keyin okulup kaldı? Negizinde ereje boyunca эме болуш керек эле. Bir söz izlese demek detayın çoğu nersenin detayını izlesең жакшы түшүнөсүң да. Бирок нахудан кийин окулуп калган анткени өтө оор болгондуктан, бул илим ичи дакыйк болгондуктан. Fi'lul lazim ma yetajawazu fi'lil fa'il. Fa'il деген максат ким? Biz ушул жерден эле эмени алсак болот. Биринчи fa'il менен maf'ulun bih деген түшүндүрүп берейин. Анан жакшы түшүнөбүз могу нерсеге. Бир кыймылды аткаруучуну эме дейт? Биз айтканда сүйлөмдүн ээси. Тияка кеткенде эмне дейт эле? Багыт жок, ээси баяндоочу, ал мубтада хабар бизде. Бизде фаил фаил. Бир кыймыл аракет башкага кетсе, толуктооч дейт беле? Толуктооч. Мутаадди толуктооч анда. Караңыздар. Fi'lul fa'il. Fa'il деген максат ким? Аткаруучу. Могу зайт деп туралы. Мол fi'il. Турабы? Мына туралы. Аткаруучунун кыймыл аракети каяка кетип атат? Maf'ulun bih кетип атат. Илал maf'ulun bih. Мо эме болсо, амрун болсо эмне? Араб тилинде ошол атауш не дедик? Толуктоошту maf'ulun bih деп коет. Кыймыл аракет зайттын fa'ildin аткаруучунун бир кыймыл аракети maf'ulun bihке кеткенде ошону эмне деп коет экен? Mutaaddi деп айтат. Mutaaddi. Жанагы жөнөкөй сөзүн айтканда эмне болот? Көп жолу айтыладым ушуну. Ал mutaaddi деген эмне экен? Бир этиш, өтмө этиш. Өзүнө калбастан башка бирөөгө өтүп кетет, Башка нерсеге өтүп кетет. Экинчи тарапка өтүп кетет. Ошону эмне дейт экен? Fi'l mutaaddi. Эми ошону биякта эмне деп айтып берип атат? Ал mutaaddi, huwa al mutaaddi деген ma yetajawazu fi'lul fa'ili. Fa'ilдин кыймыл аракети. Fa'ilдин кыймыл аракети maf'ulга эмне болду? Yetejawazı өтүп кетет деп жаздырдык. Түшүнүктүбү? Жакшы. Lazim болсочу huwa ma lam yetajawaz. Тигинин тескериси. Fi'lul fa'ili ila al maf'ul bihi. Fa'ilдин fi'li mo жерде эме? Мисалы, kharaja dedik, Zaydun dedik. Zayd'ın kıymıl hareketi özünde ele kaldı degen. Ma lam yetejawaz. Lam degende qaytarat, ötpöyt degen söz. Fi'lul fa'ili ila maf'ul. Fa'ilin fi'ili olsa Zayd'ın kıymıl hareketi başka maf'ulga ötkөн jok. Kimdi emneni degen surooga жооп берген жок. Kimdi emneni? Жазды десе эмнени, урду десе kimdi болот, Kimdi emneni деген суроого жооп берген жок. Жөнөкүсүн айтканда, бал вaqa'a fi nafsihi, балким өзүндө калды, өзүндө табылды, болду. Өткөн жок. Матында окуп, кайсы жерде кимге түшүнүксүз болуп калды? Барыңыздар түшүнүктүү, Fa'ilдин fi'li кыймыл аракети каяка өткөн жок? Fa'ilге өткөн жок. Ушул менен биринчи бапты бүтүрдүк. Бардыгынан карап турсаңыздар, бул жакта азыр эмне деген сөз өттү? Биринчи бапта. Мавзун деген сөз өттү. Мавзунудан эмне түшүндүк биз? Буга салынган нерсе, бул формулага салынган нерсе, же бул формулага тартылган нерсе, тартылган бир мисал. Аламасычы? Fathu dommi. Экинчи баптын аламатычы? Fathu kasrin. Үчүнчү аламаттычы? Fathatan. Ушинтип, ушул эле сөздөрдү бардыгы окшош болот.
Экинчи бапты карасаңыздар деле, экинчи бапты эмне деп башталат экен? Ал-бабу сани фа'ала яф'илу мавзунуху дарабая. Ошол эле сөздөр колдонулат. Кайра эле мавзуну. Андан кийин аламасы колдонулат, Ва аламатуху колдонулат, бинаусы колдонулат, фе'ил лазими мутааддиби мында да колдонулат. Бардыгы бири-бирине окшош болгону биз эмнесинен айырмалайбыз азыр? Аламаттарынан айырмалайбыз, Анан мутааддиби же лазимби ошолорду билебиз иншалла. Ушуну менен бүгүн 4-чү сабагыбызды аяктайбыз. Иншалла эмки сабакка чейин Аллахтын амандыгында болуңуздар. Вальхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.